Maayong adlaw sab kanatong tanan diha sa inyo guys. Welcome sa on YouTube channel guys. Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. May gabi iday guys, dili maayong adlaw. Gabi naman din guys. So akong ipakita sa inyo karon guys, kay first time ni nako gibuhat sa akong mga piso guys, kay naanad man gud ko nga iniglansan nako sa akong mga piso guys is ako la silang paluuban sa ilang inahan para mahatagan sila init sa lawas sa inahan guys no. Labi na diri sa amo ang lugar guys kay wala pa kaabot ang kuryente. Di gud kaabot ang kuryente diri guys kay wala pa man may budget ka bayad pagpataod guys. So mo ni guys ang ako mga piso nga gilansan guys karon nga buwan May. So ikaapat ni nako nga batch karon nga tuig 2024 kay ang akong pagbatch aning akong mga piso guys kay depende sa buwan kung kanang sila na piso. Doon ako'y batch Feb, batch March, batch April, batch May. Ikaapat ni nako karon nga paglansan guys. So first time ni akong gihimo nga gilain day nako ang mga piso sa ilang inahan guys kay doon ako'y ispat nga na palit. Nagpalit kong ispat guys para ilang ispat pa kagabi Kay dati man gud guys, mahadlok ko guys nga ila indiretso ang mga piso gikan sa ilang inahan guys. Kita nga lang yung mga matay tanan ba. Dili ta ka maumaati man. So kita ko sa YouTube guys. Mostly nga akong mga nakitaan guys is mga nilain man gud yung mga piso sa ilang mga inahan guys no. So ni try ko this month guys, May. Ang tanan akong lansad karon sa May guys, akong eksperimentuhan if kaya ba na akong maatiman sa mga piso guys nga dili na lang paluuban sa ilang inahan guys. Kay kini nga ispat guys akong napalit, rechargeable ni siya. Wa pa ko ka try if mula hotay bagi na magbunta guys, pero okay siya guys, makahatag sa kahayag sa atong mga piso no. Naghimo ra kog box ani nga kahoy guys nga butanganan ako sa akong mga piso aron nga dili kay sila matugnawan ini kagabi guys. Balik kaning akong gilansad karon guys, primero na akong gilansad doon na pa ko yung mga ugang nga nagligtik sa ilang mga bunay guys. Kanidha ka ugang nako nga namiso og dungan guys. Dunay 11 ka buok kay kasagaran diri naglumlum sa akong mga ugang karon nga bulan guys kay doon nalay 7 unom nga mga itlog nga gilumluman guys. Labi na ni akong ugang diri guys kay 22 unya usara ka buok akong laki nga sunoy. O mao nang gagmay ra kay lang binunayan guys. Pero okay na siya guys, dili na ka easy hassle at least guys na mahatag nga piso kada bulan ng akong mga ugang guys no. So mo ni akong gibuhat diri guys, ako lang siyang gikabiran og kawayan nga akong gibutang sa igbaw para nga dunay lapses sa hangin nga musud guys matag adlaw ano. Bali akong tubong ani guys nga gigamit guys, day old chick hangtod 1 month kay GMP1. So mo ni akong ginamit diri nga tubong guys. Og kana day guys ang akong gibanig sa ila guys, kanang sudas na siya guys. Kahoy nga mga ginabas guys nga dunay mga gagmay akong gibutang diha guys kay nindot sa di sa ibutang sa pagbanig sa piso guys kay medyo init siya guys, labi na permi na maluuban sa mga piso. So ako na siyang gibutangan diha para nga dili kay sila tugnawan labi ni kakadlawon karon guys. Karong panahon na ini kakadlawon kay tugnaw kay guys, so makatabang na sa ila guys nga dili kay sila matugnawan diha guys. Daghang salamat guys sa pagtanaw ning akong video. Daghang salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like ug sa mga nag-comment. Hinaut ta sa mga wala pa naka-subscribe diha. Muhangyo ko sa inyo guys, palihog pag-click sa atong subscribe button, pa-like, pa-share ning akong video. Daghang salamat, maayong gabi ug God bless ninyong tanan diha.